anani akamanga Allah bani na ko yemeni de asiya Allah bani na ko yemago kenya ne se pasema makomenga nya Allah bani gawa amma wala hum ajruhu ke kaman barajenga dangani kaman nindi ken man agara golle be ya ken barajenga da ken minne aljanna wala khawfun kanu yamanya di magandi ko kamanu manya la ara iga wasuno sunun tar kannan maniya la ara sirena ajadin ta undi Allah go gollu be no konni qur'ana di tangan da kinya kanu yin tan kamma la ara sunun tan kamma la ara anna kun gollu annam khare ko kundi la ara ni yani kanuranga ayani sunuranga qur'ana ma wo to gono aga kume kisindi ni magara walangala an nan pakaren to da pate aga nda gollu be ko tisre be no go kenya na kanuyinti kamalla gara sununti kama an kitem paka kundu de serran ta sunyana andu koto koni anna yugol lazim dum de yani de anaya sabuya la gara sununda kanne nan kisinde arno kisinde nandu kini Allah bani wa maga kebrenga kini akida sabunu goy ko hon tanke Allah ga himbe ta kena kalle Allah ga himbe ta kena kalle kin nan sere sugo kunduga an al islamiya kebrenga Allah ya بسم الله اليهود قديم إيران مناظرة دي الله فارنجو من غني أو باليهود أن دعنا يجي النصارى هم يا أجا هن سكما دي بسنا دي نصارى دي إيسا دي بسنا نجام دي أوا إيسا يمه هربانة جنكادينا نصارى قديم دي يهودي هم يا إيجو هربانة كما idi kitabin dio anna ya nabi me ke birenga kun kana kafiragu ti musai an kana ni de yahudiyan jama'an nasaran jama'a isuka mandin mo kitabi wa karna de kitabin go mi ma Allah kitabi tawrata kuma ka injili kuma ka bani su kitabin mo bani annabi me da kitabin bi konni nan diki wajibi yana ka ma kan sai to da kama ko ni de بسم الله هذه يوم قد دعامو كي دعامو مودي لا يعلمون قبيل كان تقول أهل الجهال كل قول إلا كفان بيرو مكة كرامبل نكو كون قد دعامو مثل قولهم إيه دعامي كي كامبينا كون قد دينا هو قوتني فارنسي هو قوتني كتاب مبو كموني نكيني كوما أسو غارانتي انتهار بانك إلا كفان ما دعامو كي أوقات أو كبرنا سمعن تمغين بسم الله يا الله تعالى وكيدني كمون نغني سجن كوتنا ودي كانوا كمون غيا يختلفون إذا من سوق الكندي يجينا بنو لا عرف كوتين كويا يقول بكا كويا أنت بكا دنادي الله نتون جلوني الجنة دي أنا أيوة مبطلو كنون دندانا غارنتي أنا كلوني يمبدي Allah ko ne kallin ko ni yimmin worno arjanna ga yidu kin Allah na yi Allah ba yana wayin min to da annabi na fi Rasulullah adi yimmin sumaya kin yimme gan tunyan dinta dina yimmin agara Allah aywa awan misidun kaba imma Allah tonko aywa kum misidudi aywa kin kama siren ta tunan din ta kinga ara kaba siren ma salli idi siren ma subhanallah kunna nyidi siren ma Allah kunna nyidi siren ta tunan din ta kin kama ati masajida jam'u masjidin sujudu dingran awni ki ara ila salli ram tane sujudu dingra imati rukura imati sigira man sawra wage sujure nyani sallin gonda man so guntinga
palle sikki munyana no ko karneno walla ko munyana no qur'ana o karneno le la kreti sujudira na sabunya sujudi nyani sallimu gonda mansu o wurgintenga kem mo yani ko mara ko rasi za srebi ganda iya gallaqin kin Allah fa ya gallaqin yani hatin su o wurgintenga arabu kanne ni kemi ngabe ni arabu kanne ke yang kasabu rum da baitul muqaddas ila aguruja nani Allah faren mari bira kebe baktan saro kurenga jonkoi ado aywa rum nasaranu wara baitul muqaddas awai wara kara ke baktan saro aywa majus nyen bablan ke nyeni ke gullenya bira kebe banu israila ga intagaran karana nyada mi kite mo kene yahya bun zakariya na kari baitul muqaddas magri ke karedi ma Allah fa sallallahu kiyen dangi sayyidina abubakar kiyen dangi sayyidina umar kiyen di radiyallahu anhuma islamin yana miside ke tagari dinna wutu bilike wati makem fakat akarante yahudiya nu yimina nasara nu yimina ke wuce gabe na wani islamin yana taga ki taga lagariya sabatin fandas islama won digira qoringin khoromun sikano ma kunyu gowal islama o ken nogondi jonko yen no kun billahi nan salli ataka kuni alla faren bitam antre katanuni ara kamun trendenya nangri noni ande mi nyimundo kibaro su salla halle noni islama on no ko ri walle gilengi ayi khane wala islamin suya ko tasu Allah ku sunari dadai ko tasu kairun ngari dan dadai ko tasu daru hoyunya Israeli jope atanga yen sinenyen ki liya ira nolliga baki mo kada digra nyu muriga daru hoyunya Israeli gouvernement da ikoy mengalenya baki muqaddasin no kunwaw misire ke no kunwata ko yindi misire ngo mengalenya إيرانيا مسيرة كنا قلوا حائط الغربي عند المبكى هذا اليهود أبي ما هنا في التاريخ جوي قبل يقول سلامن اللينكي أميمتا سمبي بيقول اللينكي أميمتا غمونا هاو بيقول سلامن غير اللينكي كمينتا قاعن تاغلو أيوة فورن تاغو بيقول سلامن اللينكي كمينتا لا عشان كلنا مسؤول عن هذا وصو ترني نكي وصو سيدا سوما غايتا كبغاري بيسو بسم الله أنقنا يكون مغان كتب بروبيا هيكي ما كان لهم التي أمانا كم قولا تدا إلو مسيدة كري ما كنتي كنتي lingi ko kala ya sawo kan bangade ma ministre nun yahudiya nun ministre nun wala mi ngale nyano ko mi ngale an tak wana lo mi kanute ko sawo kan bangade bismillah adi ya gun tawo idangani dunadi yangan kate wa udangani la warani kiyan koreni walillahi al-masriqu مدينة الله صلى الله عليه وسلم عريم مدينة أقريم مدينة الله سبحانه وتعالى استعدني أنا إجون كوي هوينغ بات المقدس دا سبحانه مدينة هو قبني يهودية
kebrenga kyongena sabuya ana dumi liti ido mena ando sere jonko iranga na no kubane aga batiyendi aw siki aga dumi me hini do wajiran ko yahudiyan go iyani hankamanuma iyani karanganuma sembe ni yadi ando kuma diga bambange indaro an kalleni jamon buga be worno ni wiyedi alkabani alla no ko korengi malika nun yana taga aslan bakli muqaddas alla dingira korengi ni malika nun yana taga aslan to alla ti ini jonko yi bakli muqaddasi wa kem pagati no gondi himbe nya tinto yo mundi en samura yahudiyan da kenya islama go na yana akote buruda dai kebrenga aya kiyo au kinjabi fardan salli di hundenga na yadi Allah na hilan sallini an situ hon kamma dabanga jonko ino kus aya ke au kin ana jabin na kebdi basiya da kimbaka ni lailai Allah garanya basi sirenna nahilan salli na ni de hunden sallimu diga nan da ternde awa an ternde mu de hunden sallim baka nahilan salli an situ hon kama situ hon ga jongo ino kusuya kimti basi Allah ci danga bismillah atikim bakan jongo yin mu Allah ya dangane arokin kennan jongo yin nan bati an Allah ya da Allah ga nati karaga jongo idore aga nin batu angaranya bana nyime Allah ya ni bati nyana Allah da agati batana ni jongo no ko ban jongo no kebenga Allah barenga ni jongo dori sagara bugu doro aganya ti Allah ya marenga bane kanka di toranga Allah gati onde tirenga tirebi yogo sallin de hunini kuna nahilan sallin no su dawa nga jongo no Allah gati kunu kanka di toranga bismillah adi dingira sunide iganda ga jonko inunga Allah taala jati mu irenga Allah wonu konsu Allah gati qaraga jonko iduri anga danya ti Allah ya maringa Allah jati mu Allah ga dumanda anna himbe nyanga kenya bane anime bismillah adi Allah taala yurubayin tungan yani aw tuwalan yani awi taga honun tu afatu mun dawon yurbantin nan jun koyi do kimbaka nan salli ibra kenni ta'abbudu ya mare batini wonda manat bal Allah ko memba ngesu Allah subhanahu wa ta'ala al-islamu kare fatan fanci fini nuya kuma gati ikiyani wasi'un fasan ta gonur bandin ara fasan ta gonur manda gabe ya islam akunda ama kinya hota nada ayubuni kimba kampiki ayubuni islami anga on ko non Allah sallinno kimma nya kutunda manga diga sallirani ayubuni sejuranni senundi honye anga on ko nokku honda kaballagene an wuta mame yana kin manya kutuda ado kentana wallahu wasi'un alim bismillah intiqari bil wawi wa dunil wawi qalu adu wa qalu yahudiyanu arun nasaranu aru himbenu gati malikanun ni Allah rin yaruma diga me wore iso kafana kin godome kin ni so akarlan
bismillah iti qari ti Allah ta'ala tigiti lilmiya nasaranti Allah remme kinni nabillahi Isa yahudiyanti Allah remme kinni aywa uzuriya Allah kuma qorge malikan qawa lakafan qatiti malikan ni Allah rin yagarwa subhanahu sidnahu Allah dangani Allah kallamu tallim bida awara wonsu Allah dangane aga kamundi adaga munyendi aswa tagaho aswa maraho aswa kome kebida kimul limma on qadana de sire an tagaho dal lemmenga an kome hidal lemmenga am maraho hitay am maraho ngamaga tugundo jagundo an komu ngamaga tagaho nta tagaho ma tagaho ma tagaho ta bismillah adik kamun do munyen taga hon suka mandinga asuka mandin nim maga yang kanui Allah dangani qanitun maga yang kanu ni qanitun ikurun timu Allah ya mari entrin kandinda anda hibbe ko bane iwanya qanitun yubatini Allah taala daga al qunut awwal lek suka ma bismillah akinya ni kamun jopanda nanga nani amame wari amentai ayana munyin ajopakim wadi amame wari no kuyuna dawari wa mentai kin tabdi'unga na gun dawari amma me wari wa ame madumiya na kana bismillah ki Allah gandahi lamuru annama awutini kin dangani nya kemo kusaganya kibala limmin bintan Allah sunta kin dangani pasal limbi taqtadi an-naw'iyyata wal jinsiyata wal iftiqara wat tashbiha wal hudusa wa huwa subhanahu wa ta'ala munazzah an kulli dhalik tanzihan limpin tubare Allah do kin tahoya an ga limmi annati manilin dambe an ga limmi annati manin nonin dambe an ga limmi an wala hinaya an ga limmi kabancan na gunnari an ga limmi senti nari wani amaino ari Allah da ke hukunta mu Allah sun take su Allah ga nake bai lamu an ga da ke bai kusukani mani ai an dai bai lamu ba ne kin munyana an dai bai lamu ba ne kin munyana an takomi Allah ga wotini nyade na ko na kafun don nun ko ni ay kempe Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an ga hay ke kinaya nyi an sur'atul ijad Allah ga na himbe lamu aw nyana tawye maga gol digamen di ko mi kafun don nun ko ni wucenga taw ko be awren di digamen suntanu aram kanne ni himbe ko ningan taw kuliya kingan taw mo be de golle ni de digamen ni de kibina ke mo ko bali yani bire ni ko no wa ko no da kalam ni bil basar kin golle kanta taw kenga ya ko mi man tawai bire ni na wotin Allah ga na himbe lamu kin mo yana kalam ni bil basar ko bi an ya ko sidan ya ko nan da ba ka sarai golle suye senga tambi mo nan koto mo watindi na to ga wiya ran ko mi aha ngari Allah sihin su hotaye ne kino ya Qur'ana ni ar gollen su hotaye na koyi Allah ga himbe lamuru an yayin nan taw dinan take kinaya ne kita tora wangai bala mu afa Allah mure nganda jongiti himbe bane na tikyo dunkarne aw kusagara bugundi til illa ni yenga kinyamu yamba bismillah
adi yemmundi kun ka hana ganda hutu hingani makan ko nga awa Allah faren dangani an kenti Allah ni Allah wono arankenti aywa man Allah yimi gando ko salle makon nan danya ni harenga mana man awa ma ayal loya ko himmin mundam maka makunna nyaka adi yemmun qashe aywa kese mo ko yaade e kun kane yani Allah faram butte mura kese mo ko memma jungi yake misla qawlihim kanan ko khairan ke diga mbane men ko i harunda nanti Allah harenga ndayanga ay mina koda kulani no harenge Allah harenga ndayanga igara himbe nu mundu Allah ninya abutte mura kema jungi an Allah fare Allah subhanahu wa ta'ala دائما او الله فره تمرنا قران كده ابو تمرنا وات الله ga kuma bai bute murana kinda kuma ta bana bismillah aja Allah barake bi dengan ison do mu kusun kaba kahira gondi ar kanun ko ta gondi o go ayina ayanum bangandi seru dangani yuqinuna kungo dankana unu dankana ko yemmun ko ni da fami ko rekita nanti kuni Allah ayanu yi dan kunda dankana ko rekita kumugo halle ko famu halle mani sabu har sa komenga wotini ke ga manyan genta sakai ke ga manyan genta fa an kwana himbe mun kin ga manyan ko nyante ke ba kinga famu ke mo godi قد بينا لا لقوم يوقنون بسم الله ودانغ مالمين قي تتمني كانداي orang yang nyagalin da na himbinu ganda anjabi ti worno arjanna wada nya gongo da na himbinu manjabi ti worno yimbeni ya rasulullah magatir ndinya baka jahimi dun konu magade magatir ndinya de kahirun igama tomondi ay ankin golleni maniya anke na kinyandita wono karna wala tusal intan kentirni kahirun kwariya ogwa karna wala tusal ankin na ma sirniya wono karna wala tusal intan kentirni ne kwariya ankin gollenni kiyan ndengi akute ki mu Allah ma maka imma ton tirni maka illa halan tirni igo mogo bedi igo la hala bedi shani'atun wa fazi'atun la yasauka su'al anha igo mogo be lagara angari nyanginni akoma nginni aw sirem butun ke sawra maga tindenya kanu yebe gawari an tukanda biti de kinyan basu araw ngara imqam la tas'alina ash-shafa'ata fihim لأن كلمة العذاب حقت عليه magati oni togono de mago kanjo de ay basa yangan katen kelima nanti worno jahannama kinyan wajibi kama Allah ma kibriya magati oni togono bismillah walan tarda yahud allati yahudi yamma yiga tungene bakange mawlamin wandini manga basi ijina buregeya nasara manya iga dungene bakam maga manga pati ijina buregeya ya rasulullah ewa kekko ni koda Allah fare bismillah amwadni dangani Allah taala kandaye hinga islam akuma ken tigi hinga kandaye ngade wa ma adahu dalal anda muslim akum tanai anda muslim akuma atana su sankuntaw بسم الله والله يا رسول الله أنغن لن يفتاني إن يمكن لمكركيا أمبالي كنغرانا gilli wayin tuwaunga amanya gilli de mandana tindi kinga wandangani agarnan la Allah hinunga madi mandana la gaga ya kifun kuda Allah faris sallallahu
Allah subhanahu wa ta'ala qur'anan la dan dikinga ko gani hoyi agan tasur no himbe halle hi koto ana jon ko ni Allah fare ni mai kina hana ko gani hiya an tasur no makiga tona wal ma an tasur no makiga ya awa jon ko ni ay mai hakaran dinnati a kin Allah fare ni mai kin okutunga auskiya ke ko ni Allah fare ni mai da kin okutunga annan wana famu Allah da ke kuni Allah fare ni mai da ke mai tsogo kutunka diga mun hilliya ne islaminu kuso akumen lingi o su kanadi kan kare kote ngana kati Allah fare ni mai da ke bi da kun wana famu ke ni ukuka diga bana ati Allah fare yahudiyan don nasara in ta duminanda abada mangare kallike ni igma dunga Allah fare ne diga yada Allah tin tadugin Allah fare da bandare kallini ken iduna ga yada islami maka tamai ken diwan kanun maka tamai ken diwan darno maka tamai diwan pasana abadan inan konni dada ya inan chorno dada ya inan pimbon din dada ya mangari kallike na nyamaro kendi andu kullu ya haranga na duna sukiriya kun gondi haranga na makiniya darna kallin ya ka hintu mbala on kampanye ni aro hakre lo on kampanye ni anna buriyon koro na kidi kuma an kata ni islami Allah gara kankarin kaso Allah fa senida in tarni dunganda mangari kallini inanga wa mun da koni indunganda li khaleni tabani ken koni gama ya ho hon tasiki go dugina an ganda ho honi da an ganda ho kidi asu diga na haba'an mansura asu ngana ko be duroi an ga ho walla murunu la yabu alayka illa bil fashal an tasaga dan kamati ho ya maganta hagi sulon balawo ho igatan na ho nya ngara nya manyi mi ga ho ni